Mga hinigugma kong kabugtuan, damo haton in kasagaran, naguhuna-huna, ngan mga tao nga ginpilihan Diyos, amo adton mga tao nga waray mga depekto o mga kasalanan. Ang Diyos nagtawag haira, diri tungod kay hira waray mga sala, labot lakan Maria, nga waray hidarahigihan sala, kundi tungod kay ang Diyos na higugma haira, o nga iya magamit haira. Kintatagan niya hira hingahom, pinaagi haniya grasya, base makagbuhat hira, an ira mga buruhaton, hin pagserbi. Damo nga mga higayon, didahiton aton santos nga kasuratan, nga ang Diyos nagsiring, ayaw kahadlok, kaupod ako niyo. An Anghel Gabriel nagsiring kan Maria, ayaw kahadlok Maria. An Anghel nagsiring ngadto kan San Jose, ayaw kahadlok. Ang mga anghel nagsiring ngadto han mga magmarangno in mga karnero, ayaw kahadlok. Didahan adlaw han pagkabanhaw ni Jesus, nagsiring hiya ngadto han iya mga tinunan, han iya pagpakita haira, ayaw kahadlok. Ako ini. Isaías, ginlinisan han Diyos nga nagsiring haiya, yana, nakuha na an imo kasalanan, ngan ginpasaylo na an imo mga sala. San Pablo, ginpalaom ni Kristo, ayaw kahadlok, di kang yana, mananakop ka na in mga tao. San Pablo nagpahayag, tungod han grasyahan Diyos, nahimo ako, nga amo ako yana. An katalwasan, usa nga libre nga upa, nga ginahatag aton han Diyos. Iginhahatag ini in libre, an humaratag, ngadto han nakarawat. An upa, diri magiging upa, kung ini igpipirit, an humaratag, ngadtuhan na karawat. An santos nga kasuratan, og an mga sakramento, labinagod an Eucharistia, amo an mga paagi, diin kita nakakakarawat, han upa han Diyos. Kita nga tanan, gintatawag, hin pagkarawat hini nga upa. Kristo diri nag-uungara nga kita magkamayada mga gamit han kalibutan, mga gahom, kayamanan, mga katungdanan, mga diploma, mga hibaro, o iba pa. Diri man kita magkamayada mga gahom yana, an mga gamit han Ginoo, an pagkasantos, an paghigugma, kamasinugtanon, kinaadman o iba pa, kundi an aton paghalad, an aton kalugaringon, ngadto haiya, may babaro kita o makakasubad kita han Espiritu han Ginoo. Amo ini an kahulugan han aton pagka mga tinunan, an pag submiter an aton kalugaringon, ngadto kan Kristo, basi kita mahibaro, makahigugma, o makagsunod haiya. An pagbuhat hini, makakakarawat kita an iya upa. Kung mabuhat naton ini, makakapaangbit na kita in libre a iba nga mga tao.
Ti Kristo nagsiring ngadto han iya mga tinun-an. Lakat kamo ngan igpasangyaw nga hirani na ang ginhadian han langit. Tambala ang mga magsakit, banhawa ang mga minatay, linisi ang mga sanlahon, ngan pagawsa ang mga yawa. Kinarawat kamo nga waray pabaydi, hatag man liwat kamo nga diri nagpapabayad. Mga hinigugma ko nga kabugtuan, aton hinumduman nga ang Diyos nagtatawag ha aton nga tanan. Tanglit diri la ang mga kapadian, diri la ang mga kamadrihan, ang gintatawag pagbuhat hini. Pagpasangyaw, pagpaangbit, ang maupay nga sumat, ngadtuhan mga tao, kundi kitang nga tanan, gintatawag kita. Dida palahan pagkarawat naton han sakramento, han bunyag, aadaan mga pulong, didahan ibanghilyo, kadto kamo hangatanan nga sidsid han kalibutan, igpasangyaw niyo an maupay nga sumat. Pero ada perminya nagpapalaom, inumdumi niyo, diri ako mabaya ha iyo, dayuday kaupod ako niyo. Sanglit mga hinigugma ko nga kabugtuan, an aton Ginoo nagpapakiana ha aton yana nga tanan. Sugad an aton hinpatian, didahan aton siyahan nga barsahon. Hino an akon susugoon, hino an akon igpapadara. Mga hinigugma ko nga kabugtuan, kaangayan nga mahibaro kita hin pagsiring o pagbaton. Aadi ako Ginoo, sugua ako.